охо, не çıkardın maşaga? Tuş. Ne kılgan bu 570'te? Tuş. Bayke siz bu свечаларды siz bilmeysizmi? Bu Kırgızstanдағы номердің болған Найза свечасы. İminle oşo свечанын mekaniga geldin. Uşul свечаны именно biz uşular satабыз. Tuş bak. Çındап элеби? Çındap. Maşina ne olur da айтчы. Машинам светофорда өчүп калып атат, буып атат, тартпай атат да. Именно ошо проблеманы мына ал Найза чечет. Түшүндүңбү? 30.000 километрге гарантия, срок службасы 150.000, расход азаят, и машинаң самолетте учуп калат. Мен машинам светофорда бугулуп жүрбөй, Аха. аябай кыйналып атат да. Именно ошо проблеманы ушул биздин свечалар чечет. Ишенбесең азыр ичине кирип көргөзүп коем. Жүрүп 30.000 километрге гарантия беребиз могу свечага. И срок служба 150.000. Чынбы? Бас, охоукан беркеле мен сага таза иштеген свечаны көргөзөм, оригинал. Мынаны кара. Мынанын ичини кара. Машина 6.500 скоростта жүрүп бараткандагы иштеген абалын кара. Көрдүңбү? Именно биздин свеча ушундай иштейт, ошон үчүн расход түшөт. Эми биякты кара. Бизде KGV Найза 2 свеча бар. И ушул 2 свечага 30.000 километрге гарантия, срок служба 150.000 и моундай кылып туруп печатты басып беребиз. Ушул свеча Кыргызстан боюнча эки эле жерде Бишкек шаарында рабочий городокто Матиева 154, ал эми Нижняя Ларсяда Зеленая 15-1. Так что келе бер.